سلاف و ڕێز تەماشەوان هێژە ون بخێراتن بەرنمەیە کوردی هین دەبم. تەماشەوان هێژە divê bernameya xwe de jî em ê li ser pêşgirên bêjesaz sekinin di dersên bûrî de jî em hinekî li ser vê sekinî bûn lêbelê mijara me hinekî dirêj e em ê dîsa li ser wa bisekinin mêvanê me jî xwendevanê me jî li hêviya me ne li benda me ne bixêratin çawan heval min başım xwe de ji razî bê ser çava hatin belê me got çê me got em ê li ser qertafên bêjesaz an jî pêşgirên bêjesaz bisekinin me ji were dîsa gotibû di Kurdî de ew qertafên ku peyvan çê dikin bêjeyan çê dikin hem têne pêşiya peyvê hem jî têne paşiya wê em niha li ser yê pêş disekinin yanî li ser pêşgira disekinin em bêjin pêşgirên pêşgirên bêjesaz belê me got çê دوان dersê dî de em li ser geleka sekinî em ser rayê sekinî bûn weke çêweke rabûn ragirtin û vî şeklî piştre em ser çi sekinî bûn dayê sekinî bûn mesela dagirtin weke wê dan hevdanan jî belkî dagirtin û wekî din çi hebû hil hebû hilgirtin hilanîn hilbijartin wek wê çêbûn he ser çê sekinî bûn îro me ser vê jî em sekinî bûn hinekî lêbelê piçekê em ser sekinî me dixwazim dîsa em ji vê dewam bikin vê heye wer heye û weke wê dewam dikin belê me got çi pêşî vê me hinek mînak dabûn em ê dîsa wan binivîsin me got vebûn vebûn me got çi me got açmak an jî açılmak me got vegirtin işgal etmek vegirtin me got veşartin saxlamak an jî me got defnetmek ne yekî diveşêrin yekî mirî diveşêrin belê mînakeke dî em bêjin vedan Vedan çiye mamoste? Kazmak. Vedan wî manê jê em bêjin ne em bêjin mesela vê derê vede ne kazmak em karin bêjin yayılmak weke ku bê ji hev dûr bike çekî ferehke berferehkirin an jî Tirkiye em karin bêjin yaymak an jî yayılmak an jî yayılmak straneke ciwan hacu heye belki bihîsiye dibê zinga zingilê min vayê dîsa deng veda dengê doza welatê min dinya girt û berneda bihîsiye hiç yani zinga zingilê min vayê dîsa deng veda yani dengê wê gelekî belav bû yayıldı yani dengê doza welatê min dinya girt û berneda belê vedan bi vî şeklî em bikartînin belkî di nav em bêjin neslên ha di nav nifşên ha de zêde nayê bikaranîn ev peyv lêbelê em karin bêjin yek û tam Kurdî daxivin vê peyvê zeh bikartînin belê yeke dî hûn dixwazin mînakê bidin li ser vê keremke Vexwendin dibe vexwendin binivîsin vexwendin çi ye xwendin hûn zanin okuma vexwendin davet etmek yani bêjin davet etmek belê vexwendin me veşartin gotibû mînake dî vexwar ji dibe vexwartin em karin bêjin vexwarin an jî vexwartin belê vexwarin an jî vexwartin em bêjin çi içmek belê yani xwarin hûn zanin yemek vexwarin içmek yani belkî li herêm nahmiye yani nayê bikaranîn em karin bêjin li herêma Serhedê zeh nabêjin vexwarin mesela dibê me çay xwar nabêjin me çay vexwar yani wa biçikî çîk be lêbelê em karin bêjin li herêma Botan em nakê tam tê bikaranîn tiştê ku em bêjin avî bin bêjin vexwarin û yê em bêjin hişk bin bêjin xwarin belê vexwarin wekî dîn bêjin veşiştin veşiştin çi ye hûn şiştinê zanin şiştin yıkama şiştin an jî şiştin yıkama veşiştin zwakirin kurulama em karin bêjin kurulama kurutma an jî kurulama tenê oxtê ku yek em bêjin
خود شوی ام جبر کوا ام بلکه استاتیک بکن بجن خوششت و وششت خوششت و وششت يعني تركي وك بيجي süslendi püslendi معناه ويدا بيجن خوششت و وششت يعني yıkandı bir de kurulandı tertemiz yaptı kendini bu mani şiştu ve şiştin bejin en bejin ve havandın ve havandın ki barındırmak yani mesela bejin yani mesela dişine gündeki garip en bejin خوي خيرك يا ام فحواندن يعني ام قرتنا مع الاخوه فحواندن barındırma barınma anji barındırma ورگراندن دبه ورگراندن د چکمه دیده سر وری امینه سر ویشی سر ور وتري ور هي ماگو هل هبو دا هبو را هبو امن هر سر في سكن امینه ویجی ماگو چه وچراندن بیجن وچراندن چه معنی می کرم که yırtmak mı? Yırtmak, parçalamak. Yırtmak, parçalamak. Ediyem Türkçe vaka Kurdini bize. Yırtmak, parçalamak. دخونی جی وصايا ما مفسم مثلا دخونه ما كي كورمانجي يعني اري جانا جبركو كردي ده تركي ده هرتشنو كهف دي خواندن تبلي هفت بيجانا جانا خواندنا تركي وكردي له نا هدود كذي شاب كان غمنينه اي دار يمكن مجبور بلي ما قلتش فكتن دبيجن فكتن كتن çiye düşmek yani ketin düşmek ve ketin çiye kalkmak böyle hem diyeceksin uzanmak Türkiye uzanmak ne uzanmak uzanmak dili canım diyeceksin الهرم ند بيجن فكت الهرم ند بيجن خد ريشكر ند بيجن خد ريشكر الهرم ند بيجن از فكتم يعني وكب كتن وفكتن نزيك هذنا يجي بحمدية يجي بزانينا يعني وقت كنت تخوا بدي عردي عم بيجن غير فكت وقتش برخو بحمدي به نا بري رزاوي به عند بيجن كت فكتن وبروي بلكي نزيكي به اللي جمعش بي وكي دوي سرك كركي خورو سركي وكت كركي خور سركي وكت معناه ايه يعني بر يعني قاسي كركي خور sonra وكت اري بله وكتن ما قلت بيجن شو كيدين في بيجن وقتاندن وقتاندن قتاندن çbu قتاندن koparmak anji yırtmak diyse bu mani tebkarani قتاندن وقتاندن ayırmak hevdud وقتين وقتاندن ayırmak وقتينا بيجن وقتينا وقتاند بله يكدي ورشاندن نتشتكي باشا لبل افجن هيفكن heyve başı ne başı lazımdı bana. Şey var aşağıda kerem. Veraşandın sökmek anlamında değil mi Önder? Verşine. Veraşine. Belki Veraşandın. Yani veraşandın. kusmak değil. Kusmak değil. Kusmak. Verşiye. Belki avam bejin peyvek nezik gibi az nizanım rastı. Sökmek, verşi. Verşiye yani. Verşiye. Belki va koyayım bejin çe گوره آنچه چه که وریشی بکی ریشی واته بلکی چه دبی لبله ورشاندن به وی شکلی ته قسمک بیشن رشاندن تری کرمانجی ام بیشن چه مثلا بیشتر برشینه یعنی saçmak ورشاندن ایدی معنیه که جداتر درتخه ل ورشین هیا او minak hükümdayı tişteki mesela bir dest hattın çekirine işte derzek tiştek Serra bigri verişine acayip. Verişine. Peyveke neziki ve he tam naybiram. Verişine çeki buluyor. Edi derima go. Tişteki ris mesela dezira bigri verişine. Derima go yani de Kurdi de ye dengderci ve ye bedengci gor xwendina ve gor telaffuza ve peyfte guhartin. Ve go mesela işte mago ziraf u ziraf. يعني معناه واتقارتن تبي فرشين وفرشين تشكي جهة تيجو هرتن ببلكي أو جي فرشين تشكي وصابود بيجم قي فريش
verişandın bu verişand şekilde bu. Yani va sökülmek bejin. Beli. Emce kerem serve un şekil bejin he. Kerem ke. Ez merak et bejim. Ve gotin. Ve gotin am karveci bejin. Ve gotin çiye Ve gotin ne? anlatmak. Ne? Ve gotin yani gotin an bejin söylediği ve got anlattı. Ve gotin anlatmak. Beli. Vakidin minak not khazın hej boy ve. Emi derbas bikin. Emi ina var. 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 Var çiye? Var. Gel. 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 Ver ver. نه اما اف ورنا اوره نه معنی که دیج ودر دقی تی پیشیا پیوکی و پیوکه نا معنوي تونه يعني ور معنوي بكري تونيا بله اللي بلي تري جانا بيج هناك جيج هنا ليافانا تونيا مثلا بيجن دان هيا دان چيه Ver. Tan. دان Tan vermek. vermek معناه او هي وكيدن ام مش بوي لباجي دان. بيجن نه مش بوي لبا ام بيجن مثلا داني خوارني يعني داني شوربه Nereye? وكوي لب تاني تي معنی شي ایدی ان بيجن چه ان بيجن وردان وردان چیه sallamak anji çalkalamak mesela bejin çe min av le kadehi verda yani bir su çalkala bir su dök bir mane verdan en bejin çalkalamak verdan le verda ne avaki le verda böyle salla anji paqij bikaş ber paqij kirni verdan vakidin fazla minakibdin مگویا ورگراندن ورگراندن بله چه دوی ورگراندن ورگراندن çevirmek ورگراندن anji ورگراندن çevirme çeviri ورگر دبه ماست ورگر جی دبه ورگراندن جی تگوتن çeviri ama mesela نویس ورگر تدی وکه ناف تب کارانین تا کتگو ورگراندن دبه لیکر وکه فیل تب کارانین yani معنی هر کج عینیه mesela وكم بيجن چه چيري وچيراندن وكوي يعني هر دكجي معنى عينيه بلكي لبلي يك لكرا يكجي نافا چيري مثلا بيجن فلان كاس شويه چيريه چيري لوقت كنت چيراندن وك ليكر وك فيله تيب كاران معنى هو اما بيجي عيني كوكا بل ما قلت چeviri وكيدن ورگراندن بوي مثلا بيجن كردي وتركي عربي وفارسي بيجن ورقراندج بوي بيجي تيب كارانين ما بو ورقرتن ورقرتن شو بو giyinmek بمعنى تيب كارانين انجي ستاندن مثلا بيجن چه من سوجي ورقرت يعني من فيدجي قرت من فيدجي ورقرت يعني مستاند ستاندن almak انجي giyinmek almak, anji giyinmek. Gördürüme. Bale. Vakidin peyvekadi minakak. Mesela diyeceksin çe werkirin diyeceksin. Werkirin. Werkirin çiye? Kırın yapmak. Kırın yapmak. Werkirin. Mesela diyeceksin çe. Mesela diyeceksin kevrek le werkir. Fırlatmak. Fırlatmak. Manavi heye. Yek avan. وركرن فرلاتماك معناه كديجي هي مثلا بيجين شيء ما بطاني لي وركر يعني سرمك صارملامك انجي سرمك بمعنى ايش تيب كاراني سرمك جغيني في تشيكون بوي في بيرسون هي وركرن مالي ما قويا كدير رو هي رو افجی تی پیشا پیوکه و یک نو چیدکی مثلا بیشین چه رو کرن دیسا کرن اون زنن چیه رو کرن چیه sermek رو کرن dökmek لبلی ترکی dökmek یک تنیه به کردی سه چهارم کارم بیشین معنی به هنه نه مثلا بیشه işte çayımı dök بیشه işte bunu döktü به suyu döktü بيجن چه بغداي دكتو يل الجور كردي اف الجور جهاتنا جوهرتن مثلا بيجن چه ان بيجن چايم داغرا انجي تجي كنا يعني داغرتن بيجن بيدري ام انجي ام بيجن مثلا فيجنمي روكا فيتشوالي روكا انجي روكا في عردي
ڕاستکە یانیش بۆی جەهێکی جودا وەختێک و ئەم بێژن بێحەمدی yani Türkiye em bejin su döküldü. Em bejin çe av rıjiya, rıjandın em kardinin. Yani dökmek ne hema manaya keteni. İdi rukirin tişteki bizanine. Mesela rıjandın behamdiye gelek cara. Ne? Mesela em bejin mesela bejin ava rıjiya. Anji tisraneke kurdi hedi be meşkam qatiye ava şile rıjiya. Yani ew bihemdiye, ne bihemdiye. Rûkirin, anjî valakirin bizanîne bihemdiye xwe mirovtikî. Ne bihemdiye. Belê. Rûkirin, me goçi dökmek, bizanîn. Wekî din em dibêjin rûniştin. 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 Rûniştin çi bû? Oturmak. Oturmak. Zanin vîna. Mîname. Oturmak. Wekî din, dixwazim mîne kerem ke. Rûken dibe. Rûken. Rûken jî binivîsin ser xatirê te. Navan. Rûken. Rûken çi ye? Güler yüzlü. Güler yüzlü. Rûken çenabi? Çima çenabi? Çünkü ne vakaveye ne? Yani ne vakave peyvame çe buya. Kuta gotu bana Ayşe çed bule rûken. Rûken çenabi. Ama sen rûkenin dibe. Cudatiya ve eva. Lvedere rû em karin bejin معناها وين نجدايا يعني معناها كوي بتنينينا ليه كنت بيشا ليه كره كرني معنا تشدبي للفيدري معناها رو بخوجي هيا الفيدري رو تشيا يعني يوس رو مثلا بيجين شيء ان بيجين رو قشا يعني بحنا رو قشا رو قش رو الفيدري وجه انسانه يعني بيفك جدايا وكنجي وزانن كنين يعني قلمك هردك دي بيفاتنا جمها رو كني جنابي بله يعني أفرو نعيننا يعني معناها غير روي نروي إنسانية لبلي رو كان أنجي رو رش أنجي رو سبي الويدري معناها كجداها يعني رو بمعناها وجهه إنسانية جبل هيك رو كان شنابي عيشة شنابي مخبت شد ببالكي وفهم كلامنا يعني أو معناها وجهه جداها بلي أفجي أم كارم بيجن peyveke heve dudaniye kup Türkiye bejin bileşik sözcük de peyv yani kan uru hatine cem hevdu peyveke nu çekerine lebele nebvi rengi me amjru derbas bibin bele vakidin yekedi em bejin çe der heneki jedibim jvedri der Deri. Deri. der deri Derketin. derketin çedine deri çena dedim kay Deri derk etti be. deri ve bu bele me goçe yek jeji dera Der. yani derci te peşa peyveke o peyveke nu çedeki bele me goçe yeki goçe derketin Derketin. bele der ketin çe mane abi çıkmak ne mesela diyeceksin ejhenduru derketim yani jiji arabe derket yani jmal derket derketin çıkmak بله كتن شبو كتن دشمك دركتن معناه كجي تبعه جداينا تعلاقة بهبرة كارم بيجن تنبو دركت جي هي çıktı evet çoğulu ama aynı am venaki وكالي كرب كارتين يعني ان شيب تكتير بيجن ماستر اكي ماستر افجي يعني قرطافه ماستر يا بله يعني دركتن يعني ام كارم دشكل عمل جور ام بيجن خوندنه تيد معناه مثلا بيجن حواله مج هندرو دركتن يعني arkadaşlar İçeriden ya da evden çıktılar. Ama kutubeci derketine ambejin petrolü, derketine nefti. Kutagot او معناته جهرتم تشكي يعني ام بيجن رافك او كوك او عيني اللي بلي او ام بيجن او هردو بيف نعيني معانيدنا يعني قرطافي واتنا جهرتن دركتن ودركتن يعني جهب جدا كنت اقول دركت شخص كتب بيجي مثلا احمد جمال دركت ياك اللي كنت اقول هفالي مجمال دركتن اف او بو ان بو براني اللي وقت كنت بدركتن اجي دركتنا بنزين دركتنا نفتي تقول او ان دبي قرطافك جدا او دبي مصدري يا ليكري يعني جوي او جداتي هي ما دست بلكي ام بيجن قرطافك النوكر اللي وقت ما نما بيجم خي جسر في انجي درسابوري متخازن تشكي بيجن برسكون بكي درسك دو درسك من برسن بله حتى درسك دي لسا
سەر دەرسی خۆ هەمبەری وێنە بشغڵن مامۆستا. سەر دەرس و دەورەی خۆ بشغڵن ئەس دیسە خوازم وێ بیتە ئەحمەدی خانی جوەرە بخوێنن هونزان بخوێنن کیژان بیت کیژان ئەم هەموو زانن زانن کیژان من هەمی زانن کیژان وزانن gelek شخوا بیتی مالکی هەنە لێ بەلێت نوبهارێدا ji بۆی زارۆکێ کووردا پێشنیاریەکەوی شیرەتەکەوی هەیە دەبێ حتا دەرس و دەورە نەکی تەکرار و مەسروف دنیای نابی نە مەشهور و نە معروف یان سەر دەرسێ خوا بشغڵن بەێ تەماشەوانی هێژا بە بیت ئەحمەدی خانێ دیسا مەدەرسا خوا لەوێ دەری خلاص کرد حتا دەرسەکە دی حتا بەرنمەیەکە دی بمێنێت خێر و خۆشیەدا بخاترەوە